Tubashimiye ko muri kutwumva. Igitondo cyo kuri uyu wa mbere wa Pasika nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ko nyir'ubutungane Papa Francis yitabye Imana aguye mu rugo rwe Kasasa Sanda Marte Vatikani. Urupfu rwe rwatangajwe na Cardinal Kevin Farrell Camerlongo wo mu biro bya Papa. Nyuma y'uko yitabye Imana, abantu batandukanye bakomeje kugaragaza ko bababajwe cyane n'urupfu rwa nyakwigendera Francisco. Uyu Papa ni muntu ki? Nubuhe buzima yakuriyemo? Byagenze gute kugira ngo yisange ari Papa uyoboye isi mu by'umwuka? Byose urabikurikirana muri iki kiganiro. Amajwi n'impundu nyinshi, ibyishimo byasaze Mario Jesse Brigorio hamwe na Regina Maria Saverio mu mutima w'umujyi wa Buenos Aires ku itariki ya 19 Ukuboza mu 1936 havutse umwana witwaga George Mario Bergoglio, umwana w'impunzi z'Abataliyani wakuze rwose yicisha bugufi, wiyemeje gukorera abantu, ufite impuhwe zidasanzwe. Isi yose yaje kumumenya nka Papa Francisco. Mbere yo kuba padiri, George yigaga ubutabire, ariko hari ivugabutumwa rimwirukamo rimutegereje gukorera abantu. Mu 1958 yinjiye mu muryango wa Yesu, atangira urugendo rwamugejeje kure cyane nka Papa, akarengera imbaga nyinshi y'isi. Papa Francisco yahawe ubupadiri mu 1969, agenda azamuka mu ntera kugeza abaye umwepiskopi muri Buenos Aires, ari nawo mujyi yavukiyemo. Muri iyo myaka yamaze yagaragaje ubutwari n'ubupfura, aba inshuti y'abakene, aba inshuti y'abibagiranye n'abababaye ndetse n'indushyi zose muri rusange. Ku ya 13 Werurwe mu mwaka wa 2023 amateka yaranditswe ku isi hose, ibitabo bishirwaho akadomo ubwo George Mario Bergoglio ari we Papa Francisco yatorerwaga kuba Papa wa 266 wa Kiliziya Gatolika mu isi nzima. Yabaye uwa mbere mu muryango w'aba Yesu Kristo, abo wa mbere uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'uwa mbere udakomoka mu Burayi mu myaka irenga 1000 yose. Yafashe izina rya Francisco mu guha icyubahiro Mutagatifu Francisco wa Assisi, ikimenyetso cy'ubugwaneza, ubutungane no kwicisha bugufi. Papa Francisco yabaye ijwi ry'ubutabera ku isi, yaharaniye abakene ko bava mu bukene nabo bakabaho neza nk'abandi, aharanira ko impunzi zajya mu buzima bwiza, ndetse n'abatitabwaho bose yarabavuganiye. Yogeje ibirenge by'imfungwa, yakira abarwayi, akangurira abayobozi kwita ku bidukikije no kugabanya ubusumbane mu bihugu bitandukanye by'isi yose. Mu nyandiko nka La Détresse, Papa yahugurukiye kurengera ibidukikije, yasabye impinduka muri Kiliziya Gatolika, arwanya ruswa, akanahangana cyane bikomeye n'ibibazo bikomeye by'ihohoterwa rishingiye ku myemerere. Francisco ntiyari gusa umuyobozi w'abagatolika, yari umuhuza, yavuganaga n'amadini yose asaba amahoro n'ubuvandimwe no kuticamo ibice cya kwitandukanya mu by'imyemerere. Mu minsi ye ya nyuma yahanganye n'indwara. Papa yapfiriye mu ituze ku itariki ya 21 Mata uyu mwaka wa 2025 ku munsi wa Pasika. Isi yose yamusezeyeho n'agahinda kenshi cyane. uhereye mu muhanda wa Roma
kugera mu mijyi y'abakene muri Brezil, ku misigiti yo muri Afurika n'insengero zo mu Burayi. Isi yose yarize umwami Charles wa gatatu, perezida Macron na visi perezida wa Amerika J.D. Vance. Bose bamwibutse nk'umuntu w'ineza n'impuhwe n'urukundo. Papa Francisco ntiyasize intebe y'icyubahiro, ahubwo yasize urukundo n'urugero rwiza. Yifuje gushyingurwa ku buryo bworoshye mu minsi ya Basiliki ubwo yari ari muri mutagatifu Maria Maggiore, aho yajyaga gusengera mu ibanga. Yari umushumba w'abantu, umusasaridoti w'amahoro, umuhanuzi w'iki gihe nubwo atakiriho. Urumuri rwe rurakomeza kutuyobora nk'itara ry'icyeza, ukwemera n'urukundo. Reka nihanganishe abantu bose bari gukurikirana iki kiganiro, bose bakunze Papa Francisco, umunyampuhwe, umugwaneza n'ibindi byinshi cyane. Naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho.